ایرو لباجار کوبانی انجمانا نتوی کردی لسینا وندان آلیکارین مروواهی لپنابرین کجروج آوای کوبانی هاتنه و مالباتن هجار بلاف کرن. جهر مالباتا که را 8,000 لیره سوری بو. امجبر شهر ریویون ام نهات ناور که مبیز ناور که مجلس وطنی مبلغ کشورون دفور بهلاتی که مبلغ 8,000 و ما مجرى بدفتر الخوني مساج الكر اف آلیکاری هاتنه پیشکش کرن جالی کمیتا سوریه دمکی او جی 50,000 دلار. انجمن اجتماعي كوباني برانا بلد كي بو برانا جي حكومة السورية المؤقتة هاتنا طبعا بو برانا دفعون دفعوا كي 50,000 جيغا سيراهات ما بري نحسدو 11 سنة بلا كرن ودفعوا دينا جي 45,000 دولار بو او جي حكومة السورية المؤقتة ما ويجي كرا 8,000 حر سلاك حر حساك 8,000 برای سوری اوج دوری نحس حسیه آلیکارین مروفهی برنگه که دراف هات بلاف کرن اوجی بردیلی پیدیوین خارنه جبر زحمت بونا در باس بونا وان آلية توزيع عندكن عقد يزمش كريه بائتلاف را جهات كم شيء دستين جبركو مواد تننا ومواد كوتنج امنكم بين ورنا مجبور دبن كو توزيع بلان توزيع عندكن اما آلية كو ام توزيع عندكن بيتر الكوجبرانا للشهداء انا خاصة شهداء بيشفروا حشت شهيد وشهيد اخوانا ام دبنا وانا وكوجبري كوميش جندي روج آوای کوبانه و روجلات کوبانه جهاتی بيتر مواد توزيع دكن وام لخلكي فقير كوبانه توزيع دكن وشي هجای گوتنه یا کتبهی آلیکارین کو انجمان بلاف کریه دگها 106,000 دلار هر جاره که نیزی 43,000 دلار و اوته بلاف کرن لنحسد 10 مالان هر جاره که جیهان علی برنامه آرک کوبانه